Malolo maria ho e ki malele e tonga hono kotoa. Fia ke utalitali le ki mautolu ke omo unia ngongo me le tio ke omo Afrika Television e tonga ki he hawani. Wakai koia ki he ngahi ulu i ngongo. Fafua kawai a whamau Edward Takoshki KC aniafi ki hoko koe whamau lahi I he whamau angalahi o Tonga. Kakato ahano langa o wafu fo o ha ano ha apai. Pea puke kau polisi ai toko ua fulu māua I he whaosinga o wike o whenawe I tonu eni mo I whaorikona. E reo ia ipe me ngā he tala noa ke he ana yangi whatahamu wakai ke whamumitaha me he malai o sipoti kai uma afu ke whamatala ea. Ka koe wakai lewa eni ke he whaikiki. Na e whawhua kawai a whakamau Edward Takoshki KC aniafi I he ke hoko ko e whamau lahi I he whamau anga lahi o Tonga. Ko e wau whawhua kawa ko e nine whakahoko ia I he loki ai kapineti, ai ne whamuoni kea pale mia o Tonga no pere whawhanua mo ni ihi o e ho eiki minista. Ko e whiri ko eni o whamau Takoshki ke hoko ko e whamau I Tonga ni, hili ai tūtu une whataha toko ni kene hoko ko e whamau lahi I he whamau anga lahi o Tonga o kamatalau I he aha oluaki o me o hoko atu ke he tau e whakahoko. Ko e whiawhia ka koha whiawhia e kāinga o ha ano haapai I he kakato ano langa o I wafu fo'ou ke ngau aki he kāinga I he hili eni e lau I tau a ena whianghangai mo palopalema I he kovi ai wafu. Li te atau kapo mo e whaikiki. Ia whaike ka ngonga le tio mo televisione Tonga mo ofisa kolo o ha ano ofa tapai walu. Nane pe o ikai ko mea sisi I eni ke kāinga o ha ano, ka koe whainga mālie mo whaingo fuange nau whewhanonga aki I e lava kakato ai wafu koe ni. Nā toi pehe e tapai walu o ku hoko ai wafu koe ni ke whakawhaingo fua ai nau whewhanonga aki I tahi, I e mahina koe pole nei whianga ngai mo I kāinga miha ano, I e taimi o whakahifo mo whakahekai e kaupā sese mo I uta I he wakatahi. Koutui koe whawhiawhia au pito ki he kainga o hawea I he lava goia ai wafu. Ko e ngahi pole ia I he taimi goia na e mau whewhalau aki ai ki pangai. O mau whakaheka be I he one, pea o mau te whahifo be I he one. Ka koe ahoni, ko hoho I ho mau popula. Lava lele wafu, pea whakaofa. Petaha ni ha wafu whakaofa moni e anga e usio ki ono ngahi. Pea mau whiawhia kotoa ai. Ko e lele pe ai ngā ue mo e mau whakanaua pe ke whai mo kakato ai ngahi koia e wafu ke whahifo ai. Pea koe ahoni, ko osi ai wafu. Taha ni ai wafu whakaofa moni anga e ku wakai ki hono ngahi e kau ngau e koia e moi. Lawe ki he wafu koia hano. Ko e kau eni he wafu moni anga e usio ki aita ko huhu e popula mau whahifo pe mo whaheka he wafu. Nā ne toi pehepe, ko lava kakato ko eni ai wafu, kāna iai pēr whainga taa nai whiao mo I kau ngā ue, nā nau whakahoko ai langa. Koe uhi koe taimi hua ai tahi, koe taimi anai mālohi ai pēau, o ne whakawhainga taa iai ai ngā ue nai whakahoko. Koe maha koe pore whainga taa pe ai ngahi koe wapuho ku kau mau ki taulanga he ki taulanga koe taimi ko ku hako ai o kai peke te lava ha ngā ue u whakahoko. Pea koe lele koe nau ngā ue o ku whotu koe nau ngā ue o ku watu koe pongpongia ku o si holoki hivoia he pēau mo e malohi koe au. Pea koe taha ni ha ngā ue whaofa moni koe ki mahina si ipena e lava ke ia ngahi pore. Whainga taa koe ngā koe pēau. Ko vi koe tahi. Ka koe ospeki mahina koe ai ko me ki he laine ko maasi ko e tai matangi pe fokia. Ka koe au mai ko ni ko ki he osuka maasi o mea o ku malu pe tahi pe whaingo fua o pito ngā ue ai kau ngā ue. O au mai ki he aoni pe ku osi e wapuia. Koe wafu koe ni, nei malawa ia he tokoni e put ngā ue ngai ngā ue langalalahi e pule anga I he kole ai kāinga o ha ano ke tokonia ai nau whewhananga aki ke whaingo fua. Neongo kua kakato hono langa ai wafu o ha ano, ka oku ke itali kia taimi pau ke huwhi ai. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko auri I tea tau kapo. Nā e kau whataha potu ngau tamate a whetonga I hono whailonga I whamaman lahi ai aho whawahapuri anga o I kau tamate a whi ane a whi. Ko I aho whawahapuri anga ko e ni o ku hakoto tonuia I he aho wha o me I he tau kotoa ai o whamanatua ai e kakai ne mole I nau moui I he whawhatongia
o whakahoko i ngā ue whatamate a whi. Kai pehe ke whailonga i ngahi lava, mea kotoa pe ai kautamate a whi i ngā mahi uinga o ngā fuesia koe malo i ai kakai me koloa o whanua. I whaiki eke a ngonga le te o Tonga mo i te kon komisona tamate a whi Felemi tonu na ane whakahai ai whakahoko pe a polokalama whalotofale po tungai tamate a whi i he pongpongi ane a whi ke whailonga i aki ai aho mahu inga ko e ni ka koe aho whawahapure anga o i kautamate a whi. Pena whaipe ai uki peke whaipe haki whatafa mahina pe a po ngawe. Pe a koe komisona takatai komisona peke ne whakahoko ai whakatako ia. Mene rea whalatolahe pe ki he kaunga we. O whakatau pepa mo e whotutu ko ia, e whamatua ko ia aho. E kautamate a whi. I mā mani pe ne whakako pe ki po kamponi ne whakako pe ki apkanga ai. Tamatepo ni Nuku'alofa. Ai i po kalamako ko pe ma whataka mahina pe. Mo rea whalatolahe pe ne whakatai komisiona. Ki he whakatau pe mo maho inga aho ko ni. Mai kau tamati afi. Pehe e tontonu nei te tāke ake polokalama a neafi e ka veinga pe e potu ngā we ki he tau ngā weni. Hei pe ngai ka veinga whamanu a whaku whangau pe ngai a taka whanua. E nau ka veinga ki nau ahako ni. Tana e ngau ake mautore ka veinga pe mau kau ngau e koi a kau ni upe he. Koi ui ke ngau whakasevani, ka ke laka atu rototo. Ai koe ka venga ia whai kiki. Ai pamonga kai pamonga tau ni whapomoi. Matoko i aha kautamate asi. Koe aho o kautamate a whiu whailunga ia i he aho whā o me o tau kotoa. Pane kamata ia mei he tau tā hive hiva, i he whataumua ki whamanatua e kautamate a whi, ne mole e nau mo ui i he whatamaki i Australia i he tau tā hive hiva wālo. Lolotonga e nau ngā ue atu ki ha vela vāo. Pea nei whae whatuu i he kahe kau usamarunga Australia. Ai aho whā me ke whaiano whamanatua ai aho kone ku ui ko International Firefighters Day. Toko e aho whamamanoahi ai ke kaunga tamate a whi. I aho whā. Whanatau pepea mo e historia ki mua o tamate a whi nei peko ko Roma, Empire Romana. Ia i tō taha ko ia ko sangata ko Florin. Nei hoko i ko sotia Roma. Pena i kau marunga ia. Pena i whamawahe ia ke neanga toka ngā ia. E tamate a whi ia o Roma. Pena lau ko historia ko me ko fufua kamata ene tamata fine kamata me Empire Roma i lau historia. Pena kamata ko ta kon ko Saint Florin ko sangata ko ni. Pena kaure wa pehe ga fa o me i whakahai roa mo historia ko ni a sangata ko ni. O pe mo me kon ha Australia pe fotu ai International Firefighters Day. Ke whamanatua kotoa ngahi lawa mea. Ngahi ngawe au whatoa ku whahauko he tangata mo rifini tamate a kotoa peri māmai. Ko e toko te au whitunga whulma whitu, whakatoa e kau ngāo e potungai tamate a whi i lolotongani. Pa i he whamatala ko ia tontonu, o whailunga i kotoa pia e kau ngāo e neongo, o ku ikai ko hakau tamate a whi kotoa, ka koe uhi koe mahu inga e ngahi lakanga kotoa pia he potungāo e ki he ngāo e tamate a whi o whakahoko, o ku whailunga i ai, pe whailunga i kotoa i pia he potungāo e i he aho mahu ingani. Pea aku toi longa mo uiangi e ngā au e taha kau polisi ki ana whapapau i ai hao mo e malo i kakai whanua tau te whito ki he taimi o kuna whaoliko nai. Nei puke he kau polisi e toka ua fulmau i whalai te wike kua osi o whilawe i tonu e ni mo e whaoliko nā. I ha ngongo tuku atu e potungai polisi nei pehe koe puke ko e ni, lotonga ngā we taha kau polisi o whatau mua, ke whapapau i ai hao mo e malo i kakai o whanua, te lia hamo oi na amole tupu me he whakaoli ko nā. Nei puke e toko ua fulmaua ko ini, ai a koe kakai tangata e toko taha whā, i he waha ata o taha hiwa ki he ni maono. Pia koe toko walu koe kakai whewhine, i he waha ata o koe ta ua ki he ta u whā whā.
Koe konga ene ngawe ka polisi i e nau tuku pāka kato, ke tokangai kina ai malu moe hao ai whewhanonga aki i he hala pole anga, ke whasisia wesia e ala hoko tupu meihe maukawa mālohi. Hok mahino whatatau ki he lao, koe maukawa mālohi i he whakauri koe hia ia o i kai ngata pe i he ene whakatū tāmaki ki he whakauri, ka ki he kaupā sese moe kakai ok nau lue lalo, moe ni ihi ok nau ngawe aki ai hala pole anga. Kai ke hokei hoko atu pēr ngawe tahe kau polisi ke puke ai ni ihi ok nau whakauri kona, mo whakamanatu atu ki he kakai o whanua ki owa e whakauri kona, kai whakahoko hawhiri ok whapotopoto, te lia ai mo ui o kutaha pē. Uni o ngongo whalatu whanua e ke hauani. Ko e wakailewa en ke whamimitaha mi he mala e oe sipoti, pēr mo pia oli e. I he whetaki nima e komisoni whamawholarea Tonga me potungau e ngahi ngau e whalota whanua pē mia. Malawa i ke whamawhola te mala e sipoti me whiauhi Super Rugby Pacific monoa ua no. Whamalo ke 8 minista me ka whaaki sipoti ai potungau e i whengau e aki ua whakahoko. Maro mo tau ki whilonga ki koe whakaini ke mala e oe sipoti. O kuteu ke te whoki whai whiauhi volipolo loto whare a kautaha volipolo a Tonga i aho taha o no ia. Ko ngahano tōru ia e tau whiauhi e whanau tangata, ko rei sita mai ki ai toko ua wha, pia koe whanau whiwhine koe timi e taha wha. I ono whapapau i eni he sea komiti volipolo a Tonga, ti o whanohema ki hangonga le di o Tonga i he pongpongini. Nane pe whoke ua si mau e ngahi kalampo Tongatapu ke nau whoki mai ke konga hono tōru e whiauhi, pia o kuto e mana ko hange e whiauhini, hiri hono whireo e he komiti ai whiauhi ki he wanoa ua no. Ko te te wat pewani ke whiauhi a koe hono tolu a koe ai komiti volipolo whawhonua. Ai hoka mana ke lere he aho taha ono koe mainani o osi ki he aho taha tolu koe maina katu u. Ta koe ke tuho ke taimini pia ku alpe fo ke taimi ke amana ke tokolahe ange ngahi timi o nau te kau mai ke whiauhi ka ku aula te foke tamai ki he tori ka ki foke mai pe tamai ki he tori ka ko tui ko taha ia hanga i mea whawhiwhia ki he tupu e whanua kono ke i puke ki nau tolu i he mala spoti hange ko e volipolo no whalere kone ai whiauhi e ku tere pe foke tōnak ko toa pe foke ai a ko foi tōnak e ono kone wa mana ke whakahoko ai tau whiauhi e kamata e ao taha no pia. O tokani o ku tokonga kina makehe mo e volipolo mai tātahi, he rea hano toi whalelei e malai wainga ko ia i popua, i hono wesia ko ia he hunga tonga, hunga hapai, i wanoa ua. Ngā koe tau malai e whoki nei, te whakafo ope whok, ko ngā koe tō koni koe ki tsunami koni he ua. Ka ku fia e komiti kono whalelei i whakafo o e tau malai e mono. Ka hanga mea kona o lapi kai koe, e ose ki whiawi kone intoa i he mainaka tuu, pia lere ki whiawi matatahi i ngā kono te upe ke whiria haki tamaiki ko ngā ke amana ke naukawat ke he wholau kone ki Tahiti he taukahau ke he South Pacific Game kone ki Tahiti. I he taim te tau o ku taitari mai pia mo e ngāhi kalampu me he whoi one ki hono whahoko e nau whiauhi hiri pe ia vei pā ngāhi tīmea Tongatapu ni he whainolo ko ia i he mahina katu u. Koe ospera ki whiauhi koni he au taha ono, pia te maulawa te komiti ki hapai, na mauwhitu tak mo nau tolu ki whakalere, ai nau ki fo i hange pe hawi ke hei lala koa nau tolu. Ai te maulawa ki ai o whakalere i he wike ulak toko o siulai, e lere nau ki whiauhi a hapai te maulawa ki ai kono whakalere nau whiauhi, mo hono taha be hono te upe ki nau tolu unga ko e apu foki ti se mago whiau ilahi a komiti na lawa kau maha nau timi ki ai. Kai ke huku whiawhia kau taha volipolo a Tonga ke whawhia ka inga manako sipotini ki whare mamata sipoti ko ia atere i whakari aria ngahi kalampu o Tongatapu i he tōnaki ia o e wike kaha o. Na e kamata lere e whekumi ka pakaundu tōku ai mate maatonga i he mala e koia o e fuhu manu watu vei i he ne whakapaulu e tangata fuhu whapawhesnare koia Nusila ko Michael Duaiti i he whaasinga o e wike.
Na e whamamahi ia e watuwei ai toa koin ko tuaiti he proklama fuhua no sila ko BX9 ai foki ko konga ino no teu ia ginau tolu a terita ke nau poretaki e whawhikiki he le volo ku toi mau o lunga nge pe mono ngahi pāu ni tataha. Nei ku taofi e whamau e milimisino watuwei pe mo tuaiti e nei kai toi taimi ai toa koin ko The Beast i hono hingoa whakatene tene kai tuki pohu ai pe a toa koin pe mei tokoroa o mauai ai poine o watuwei. Kai ke hena e poaki foki a watuwei pe me malai fuhu he wanoa taha ua, pe foki hifoi wanoa taha walu he wanoa taha hiwanu e tau whare iai a David Leitele, ki mua foki ene mo ua ko ia pe mohono toko ua i mau me whaik toko na tampu, te ka tāmahi wanoa ua tolu, pe koe ni kua foki o whawhikiki i he malai ko ia fuhu amatua. I taimile tau pe foki wai mo whenga maarie, i hopoa ki ai ki he mamani ko ia o i fuhu o hoko atu ai ni whawhikiki ke kau tūki mua ko ia i he ngahi pāu ni koini o rotonga ia i whakapoko pāu ni loto. Pe ang kua whakatu re ko ti whao e kamtene timi hiki me mamafa awhesi ko Daniel Raini Bongi i ne whakari ari he whiahi ko ia o sea ni a mo pukai hono sea ki whiahi whawahaampuri a ngā hiri a ne whiauhi i he kilo kalami ko ia te au fitu tolu i whiahi ko nei whahako i apia haa moa. Ko whiauhi na i loa ia ko Universal Weightlifting ka kuori liu ia ki he Samoa IBFC Universal Weightlifting ai whakakonga nia teu ki he whiahi sipote kom niweri he konga loto i tau. Neongo na e hulu ni atu i he whiauhini e kau tūki mua i he malai koe hiki mea mama wha kana e whotu e Raini Pongi a le koti who'ou he ne kamata be me kilo i wangi au whotu e ne historia ki he kilo kalami e tolungi au fitu tolu. Nei kai ki ngata pe he ne ikuna e me tani whiauhi ka auku mao e pe mono whainga maari e ke kakahaki ke grupu e kau tūki mua e Oceania o whawhikiki me iai. I te metau koe whailonga le lei en ki a Raini Pongi te teo atu ko ia ki he whiau sipote kom niweri whahako ia ki Glasgow, Scotlandi, awa toro siulai ki a haua ko ia o ao ko si. Ko e malai be au sipote. I he whetaki nima e komisoni whamawhora rea Tonga me potunga au e ngahi ngau e whalota whanua pe mia. Malawa i ke whamawhora te malai e sipoti me whiau hi Super Rugby Pacific manoa ua no. Whamalo ke 8 minista me tawai sipoti ai potunga we i whenga e aki ua whakahoko. Ko pia o lige mai whamui taha me he mala e o sipoti, te tau wakailewa hen ki he tuunga o ea, whahoka te li te atau kapo, whatoa ngā iangi o ke whahoko pe e ngaifa teknikale ki he whamatala ea, i ana tūko atu i hanga mahi ni, pia moe poto ngai meidek, ka i he whiawha ni e whahauka atu ai whamatala ea eli te atau kapo. Whakatokanga ki ngahi wahe whonua, o ku tuku atu heni a whakatokanga hako ki e wahe whonua oiongo niwa. O ku kei tūpe whakatokanga uhalahi mo tā whea ki e wahe whonua haapai, ma wau mo iongo niwa. O ku kei tūpe whakatokanga hawili mālohi, whakatupu mau ki e wahe whonua o wawau, haapai, Tongatapu mo eua. Tuunga o ea, ko alo tāmaki uha o ku toka i heongo niwa, pe a o ki toenga o otu Tonga. Aia teni o mai ha au fia moha uha, pe a moha mana ki e kongalahi e otu Tonga. Lolo Tonga koia, ko ha hawili o kuangi mālohi ange moa o ki whakatupu mau, o ku newesia he kongalahi e otu Tonga ni, ki hoa e whaavalo ka hoko mai. Whakamatala ea ke tuapo a pongpongi ki he otu Tonga. Ki Tongatapu mo eua, angi mālohi angi hawili me hi hahake mo e Tonga hahake, pe hako o tō takutaku ki hawili mālohi whakatupu mau hangahi taimi. Au fia e langi, pe malawa ke iai moha uha tuu mo tō, pe malawa ke lololahi hangahi taimi. Ki haapai mo wawau, angi mālohi angi hawili me he Tonga hahake, pe angi o hako o tō takutaku mo hawili mālohi whakatupu mau i hangahi taimi. Au fia mo pōpō uli e langi i hangahi taimi moha uha tuu mo tō, lololahi hangahi taimi moha mana. Malawa ke tā whea ngai wheitu maulalo ange tupu mehe uhalahi. Ki he ongo niwa,
Angi whiangi aki I iki ke māmalohi havili pe angi mālohi ange mo hako hangahi taimi, whakaau ke angi mai me he hihifo ki he whiawhi a pongpongi. Au fia mo pōpō ule langi I hangahi taimi mo hauha tu umoto, lololahi hangahi taimi mo mana, malawa ke tā whea ngai whitu maulalo ange tupu me he uhalahi. Tuu ki he tua pule lulu, ki he ongo niwa, angi iki ke māmalohi havili me hihifo mo toke lau hihifo, pea teka ki he tonga hihifo ki he houa e whiawhi ange. Lahi alo maali e pe, tuku kehe ange ha au fia hangai taimi mo hauha tu umoto. Ki wawau, angi māmalohi havili me he tonga mo tonga hihifo, pe angi hako hangai taimi. Lahi alo maali e pe, tuku kehe ange ha au fia hangai taimi mo hauha tu umoto. Ki haapai, Tongatapu mo eua, angi mālohi angi havili me he tonga hahake, pe hako o au ki havili mālohi whakatupu mau hangai taimi. Au fia hangai taimi mo hauha tu umoto tō holo. Koe fuai mawhana ki Nuku'alofa, maolunga taha ki ahoni tikili seosiasi e ua ono. Maolalo taha ki he pōni tikili seosiasi e ua tolu. Whakamatala ea ki tahi, whakatokanga ki ngahi potu tahi. Oku kei tū pēr whakatokanga havili mālohi, whakatupu mau ki he potu tahi o wawau, haapai, Tongatapu, eua, telekitonga mo telekitoke lau. Oku tuku atu henia whakatokanga peau a ake mālohi whakatupu mau ki he kotoa ngahi potu tahi e otu Tonga. Oku kei tū pēr whakatokanga hako ki he potu tahi o ongo niwa. Oku tuku atu e whale I ki ngahi waka I iki, ke eua toi whai ha whewholau aki holo I he kotoa ngahi potu tahi e otu Tonga. Whakamatala ea ki he tuapo a pongpongi ki he otu Tonga. Ki he potu tahi o wawau, haapai, Tongatapu, eua, telekitonga mo telekitoke lau. Angi havili me he hahake mo tonga hahake, mai le tahi e wanoa ki he wanima ki he hoa. Pea hiki hake o au ke mai le tahi e tolu noa ki he whanoa ki he ngahi hoa. Hou au pito e tahi, au ke mita e wha te smale nima ki he nima. A ke mālohi e peau whakatupu mau me he tonga mo tonga hahake, au ke mita e tolu ki he wha. I kai lele e wakai I he ngahi potu tahi oku uhalahi. Ke potu tahi o ongo niwa, whiangi aki havili o au ke mai le tahi e hongo fulu ki he tahanima, pea hiki hake ke mai le tahi e wanoa ki he wanima ki he houa hangahi taimi. E angi me hihifo I he whiawhia pongpongi, hou si I e tahi, au ke mita e ua te smale nima. A ke mālohi e peau whakatupu mau me he tonga hahake, au ke mita e tolu ki he wha. I kai ke lelei e wakai I he ngahi potu tahi oku uhalahi. Tū ke tua pule lulu, ke potu tahi o haapai, Tongatapu mo eua. Angi havili me he tonga mo tonga hahake, mai le tahi e wanoa ki he wanima ki he houa. Pea hiki hake o au ke mai le tahi e taunoa ki he whanoa ki he houa, ngahi taimi. Hou a pito e tahi, au ke mita e nima. A ke mālohi e peau whakatupu mau me he tonga hahake, au ke mita e wha ki he nima. Ke potu tahi o wawau, angi havili me he tonga mo tonga hihifo, mai le tahi e tahanima ki he wanoa ki he houa. Pea hiki hake o au ke mai le tahi e wanima ki he taunoa ki he houa, ngahi taimi. Hou e tahi, au ke mita e tolu ki he wha. A ke mālohi e peau whakatupu mau me he tonga hahake, au ke mita e wha ki he nima. Ke potu tahi o telekitonga mo telekitoke lau, angi havili me he tonga hahake mai le tahi e tahanima ki he wanoa ki he houa. Pea hiki hake o au ke mai le tahi e wanima ki he tolu noa ki he houa, ngahi taimi. Hou a pito e tahi, au ke mita e nima. A ke mālohi e peau whakatupu mau me he hahake, au ke mita e wha ki he nima. Ke potu tahi o ongo niwa, angi havili me hihifo mo toke lau hihifo, mai le tahi e hongo fulu ki he tahanima, pea whakaau ke angi me he tonga hihifo ki he whiawhi. Hou si e tahi, au ke mita e ua. A ke mālohi e peau whakatupu mau me he tonga hahake, au ke mita e wha ki he nima.
Taimi hua mo mamaha e tahi ki Nuku'alofa ki he ahoni, maha toka e tahi i he ostahaua me he whā he whiawhi. Tau maari e tahi i he hawhi tahataha po uri. Taimi tō mo hopo e la a mo mahina ki Nuku'alofa, tō e la a i he oskuata mihe ono he whiawhi. Taimi tō mo hopo e la a mo mahina ki Nuku'alofa, tō e la a i he ostahanima mihe ono he whiawhi. Hopo e mahina i he walu tō nima po uri. Koe fua e palometa i he mala e wakapuna wha a motu he taimi taha ho ata, nai milipa e tahawhe mā tahawha te smare e ua, pia koe hauhau o ea nai pē seti e hiwa tolu. Pa koe whamui taha peia o e whamatala ea, mi he senta whamatala ea a Tonga i wha a motu. Ko li te tau kāpoia me whamui taha o e whamatala ea ki Hauani. Ka ki mua pa tau māwai, tatu e wakaipeheni ki he ngahi ulo i o ngongo. Whafua kawai a whamau Edward Takoshki, KC, aniafi ki hoko koe whamau lahi i he whamau angalahi o Tonga. Ka kato ahono langa o i wafufu o ha ano ha apai. Pea puke he kau polisi ai toko ua fulu māua i he whaosinga o wike o whenawe i ton eni mo i whauriko nā. O ko atai pē koe whaimori ke uhiu ke ngahi ngongo ne tuku at ki mua e tuku mai ai talatutu uni ko ia ai whafufonga kakai ka koe minista ia ai potu ngau e takimamata mo i ngahi ngau lalahi a purianga whafufonga kaka Tongatapu se Misisika pea mo e whafufonga malolo to ki tā uilamulang whasi i he whiawhini ka koe uhi o te tolo ia ki toki tālai tutu uni ai hopo a pongpongi. Pea tok tuku at lewa ai whakaikiki i a ngongo ko ia a pongpongi. Te whamalo te tau ke whi au mai, ko a Simolita Tuwai. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for this Tuesday evening, May 5th. Today's top stories: Justice Edward Takowski KC sworn in as new Supreme Court judge. Construction of new Ha'ano wharf finally completed with the village keenly awaiting a date for the official opening. And Tonga Fire and Emergency Services join the rest of the world in marking International Firefighters Day. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Papua Aho. A new judge has been appointed to the Supreme Court following the swearing-in of Honourable Justice Edward Takowski KC yesterday to serve as a judge of the Supreme Court of Tonga. Information from the Prime Minister's office states the ceremony was held in the Cabinet Room and was attended by the Prime Minister, Lord Whakawhanua, along with senior members of Cabinet. Takowski's appointment to the role follows a Privy Council decision to appoint him to serve as a Supreme Court Judge of Tonga for a term running from May 1st, 2026 to December 31st, 2030. According to the Ministry of Justice, Minister Honourable Latu also joined members of the judiciary as well as the Tonga Law Society in welcoming the new Supreme Court judge. The people of Ha'ano Ha'apai will soon be able to enjoy improved sea travel to and from their village with the completion of their new wharf, which will soon be available for public use. This marks the end of many years of hardship as the community had long struggled with the poor condition of the previous wharf. In an interview with radio and television Tonga News, the town officer of Ha'ano Ofa Tapaivalu expressed that this development is far from a small achievement. It brings significant relief and convenience, making travel much easier for the people now that the new wharf has been completed. Tapaivalu explained that in the past, travelling to and from Ha'ano was extremely difficult. Passengers and cargo often had to be loaded and unloaded directly on the sand. He described this as one of the biggest challenges faced by the people, saying it was particularly hard during trips within Ha'apai. However, with the completion of the new wharf, this burden has been lifted, bringing a sense of relief and happiness to the community. He also expressed his gratitude that the wharf is now complete, as the construction process had not been without challenges.
Workers faced significant difficulties, especially during high tide when strong currents and waves would often damage or wash away part of the structure. At times, progress made one day would be undone by the next due to the harsh sea conditions. Despite these setbacks, construction continued. After the cyclone season subsided toward the end of March and sea conditions improved, the builders were able to resume and complete the work. Within just a few months, the project was successfully finished. The project was made possible through cooperation with the Ministry of Infrastructure, following request from the people of Ha'ano to improve transportation and accessibility. With construction works complete, the people of Ha'ano are just awaiting on the announcement of the official opening date for them to celebrate their new wharf. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. The Tonga Fire and Emergency Services joined the rest of the world in marking International Firefighters Day yesterday. This International Day commemorates firefighters who have lost their lives in the line of duty and also recognizes the dedication and achievements of firefighters in carrying out their important role of protecting lives and property. In an interview with Radio Tonga News, Deputy Fire Commissioner Felemi Tonutonu said the Fire and Emergency Services held an in-house celebration program yesterday morning to mark this important occasion. Tonutonu says the program was guided by the department's theme for this year, the call to serve with dedication and advance with courage, and saw the Fire Commissioner share words of encouragement acknowledging the work of the Tonga Fire and Emergency Services firefighters and encouraging them to stay committed to the cause. International Firefighters Day is observed on May 4th each year. It began in 1999 to honor firefighters who lost their lives in a bushfire in Australia in 1998 while responding to the emergency. This, together with the Catholic Church patron saint of firefighters, Saint Florent, being observed on May 4th, is how the International Firefighters Day came to be observed on this date. There are currently a total of 177 staff in the Tonga Fire and Emergency Services, and according to Tonutonu, all staff are recognized on this day, even those who are not frontline firefighters, because of the importance of every role within the department in supporting their firefighting operations. Reporting for Radio and Television Tongan News, I'm Litea Tongatapu. And police have intensified their efforts to ensure the safety and security of the public, especially trying to minimize the instances of drunk driving with a special operation over the weekend. A total of 22 individuals were arrested by police last Friday in connection with drunk driving. A press release from the Tonga Police says these arrests were made as part of ongoing operation aimed at ensuring public safety and preventing loss of life caused by drunk driving. Among the 22 arrested, 14 were men aged between 19 and 56, and the remaining 8 were women aged between 22 and 44. This operation is part of the police's continued commitment to maintaining safety on public roads and reducing the risk associated with alcohol consumption. Police operations will continue to target those who drive under the influence, while also reminding the public not to drink and drive. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next. Welcome back in sport. The third leg of the National Volleyball Tournament will begin on the 16th of this month, with a strong participation expected across both divisions. Committee Chairman Dio Whanahema confirmed to Radio Tonga Sports News that 24 men's teams and 14 women's teams have registered. 6 teams will compete in the men's first division, while 18 teams will battle it out on the second division, showing growing interest in the sport.
Fonohema says he is encouraged by the increase of team numbers, especially after some clubs missed earlier tournaments due to players travelling overseas. Meanwhile, preparations are also underway for a beach volleyball tournament next month. The venue has been refurbished following damage from the 2022 volcanic eruption and will be used as part of preparations for next year's Pacific Games. Meanwhile, officials are also planning a visit to Hawaii to support local competitions and scout players for the national beach volleyball squad. The former Matema Tonga winger Manu Vatue has made a strong return to the boxing ring, securing a victory in the PX9 series in New Zealand over the weekend. Manu Vatue defeated Michael Tuaiti after the referee stopped the fight following a series of heavy punches that left his opponent unable to continue. The bout marks an important comeback for Vatue, who retired from boxing in 2019 after being diagnosed with a brain cyst. He has since received medical clearance to return and is now aiming to progress further in the professional ranks. The BX9 series is designed to provide pathways for fighters to reach international level and actually compete for world titles. Vatue's dominant performance signals that he could be a serious contender moving forward. And Fiji's weightlifting captain Daniela Rainibongi has delivered an outstanding performance at the Universal Weightlifting Cup, setting a new Oceania record. Rainibongi lifted 173 kilograms in the snatch, securing top honors in the category and marking a personal best. He followed this with a 200 kilogram clean and jerk, bringing his total to 373 kilograms. This effort earned him a bronze medal overall and a silver medal in the Oceania Senior Division. Rainibongi's performance builds on his gold medal success at last year's Commonwealth Weightlifting Championships. He is now seen as one of Fiji's strongest prospects for the upcoming Commonwealth Games. And that's sports news. That was your sports news with Pia Olie. Now, unfortunately, due to some technical issues, we are still unable to bring you the latest television weather updates. But here is the weather update from 1 o'clock this afternoon. Please visit the Met website, www.met.gov.to, for the latest weather updates. Your latest weather bulletin issued at 1 p.m. today from Whaamotu Weather Forecasting Center. Warning for land areas. A strong wind is now in force for the Niuas. A heavy rain warning and flash flood advisory remain in force for Ha'apai, Wava'u and the Niuas land areas. A gale warning remain in force for Wava'u, Ha'apai, Tongatapu and Ewa land areas. Situation: a trough of low-pressure system lies over the Niuas and extends across the rest of the group, bringing cloudy conditions, occasional rain, and the potential for thunderstorms. Meanwhile, a fresh to gale force wind affecting most parts of the country for the next 48 hours. Forecast to midnight tomorrow for Tonga, for Tongatapu and Ewa. Fresh east to southeasterly winds, strong and gusting up to gale force wind at times. Cloudy with occasional showers and can be heavy at times. For Ha'apai and Wava'u, fresh southeasterly winds, strong and gusting up to gale force wind at times. Cloudy and overcast at times with occasional rain, heavy at times with isolated thunderstorm. Possible flooding in low-lying area due to heavy rain. For the Niuas, light to moderate variable winds, fresh to strong at times, turning westerly tomorrow afternoon. Cloudy and overcast at times with occasional rain, heavy at times with isolated thunderstorm. Possible flooding in low-lying area due to heavy rain. Outlook for Thursday:
For the Niuers, light to moderate west to northwest winds and becoming southwesterly in the evening, mainly fine apart from cloudy period with showers. For Vava'u, moderate to fresh south to southwest winds, strong at times, mainly fine apart from cloudy periods with showers. For Ha'apai, Tongatapu and Ewa, fresh south to southeasterly winds, strong to gale force wind at times, cloudy period with scattered showers. Temperature forecast for Nuku'alofa, maximum for today 26 degrees Celsius, minimum for tonight 23 degrees Celsius. Marine weather bulletin, warning for coastal waters. A heavy, damaging swell is now in force for all of Tonga coastal waters. A gale warning remain in force for Vava'u, Ha'apai, Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. A strong wind warning remain in force for the Niuers coastal waters. A small craft advisory remain in force for all of Tonga coastal waters. Forecast to midnight tomorrow for Tonga coastal waters. For Vava'u, Ha'apai, Tongatapu, Ewa, Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters. East to southeast winds 20 to 25 knots, rising up to 30 to 40 knots at times. Very rough seas up to 4.5 to 5 meters. A heavy damaging south to southeasterly swell up to 3 to 4 meters. Poor visibility in waters of heavy rain. For the Niuers coastal waters, variable wind of 10 to 15 knots, rising up to 20 to 25 knots at times, turning westerly by tomorrow afternoon. Moderate seas 2.5 meters. A moderate southeasterly swell up to 3 to 4 meters. Poor visibility in waters of heavy rain. Outlook for Thursday for Ha'apai, Tongatapu and Ewa coastal waters. South to southeast winds 20 to 25 knots, rising up to 30 to 40 knots at times. Very rough seas up to 5 meters. A heavy damaging southeasterly swell up to 4 to 5 meters. For Vava'u coastal waters, south to southwest winds 15 to 20 knots, rising up to 25 to 30 knots at times. Rough seas up to 3 to 4 meters. A heavy damaging southeasterly swell up to 4 to 5 meters. For Teleki Tonga and Teleki Tokelau coastal waters, southeast wind 15 to 20 knots, rising up to 25 to 30 knots at times. Very rough seas up to 5 meters. A heavy damaging east swell up to 4 to 5 meters. For the Niuers coastal waters, west to northwest wind 15 to 15 knots and turning southwest later in the evening. Moderate seas 2 meters. A heavy damaging southeast swell up to 4 to 5 meters. Tide prediction in Nuku'alofa today. Low tide at 4:12 p.m. High tide at 10:30 p.m. Sun and moon in Nuku'alofa. Sunset at 6:15 p.m. Moonrise at 8:35 p.m. The mean sea level pressure recorded at Whaamotu Airport at 1 p.m. was 1014.2 millibars and the relative humidity was 93%. And that was your latest weather bulletin from Whaamotu Weather Forecasting Center. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Justice Edward Takowski KC sworn in as new Supreme Court judge. Construction of new Ha'ano wharf finally completed, with the village keenly awaiting a date for the official opening. And Tonga Fire and Emergency Services join the rest of the world in marking International Firefighters Day. That's your news package for this Tuesday evening, May 5th. For more on these stories, you can visit our website
at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather update. Now, for myself and the radio and television Tonga news team, thank you for joining us. Have a good evening.